Sanibonani wemakhomredi ninjani niyaphila? Thanini ke sixoxe kancane. Ngiyabona ukuthi khona abantu abafuna ukuphikisa lento ye-Home Affairs and i-IEC yama-IDs. Bafowethu be-MK ake ngikhulume nanoba mhlawumbe nizongizwa. Laba abanye babangizwa ngoba bayingxenye yeyifiso zokuthi kuwini i-ANC. Bafowethu into ebengifuna ukuthi sibalule kakhulu kwi-group yethu ile ethi one, kuzomela ukuthi wonke ama-party agent ethu siwatrain akwazi ukuzwa abantu abazovota, because abantu abazovota kufanele sikwazi ukubezwa uma bekhuluma ukuthi bangabalana noma akusibo abalana. Lento engishoyo ngisho ngoba impela i-confirmation nebonile even eGauteng sebeqalile abantu bayavotiswa, uyabona ngale kwaleya video ebikade circulator ebantwini, but abantu baqalile manje sekunezinto abantu abathi kuthiwa balethe kuwo ama-ID. And nikhumbule makhomredi ukuthi uma thina njenge-MK singeke sikwazi ukuma simele inhlangano okuyiyona ekumele ithathe izwe after uMay, ngeke kube bikho umuntu ozosilekelela. Ubuqhophololo obukhona noma umuntu angabuchaza abuthini noma angabudefenda abuthini, but bukhona. Njengamanje kuney'ngane ey'thenjiswa umsebenzi Home Minister eminingi, more than 2.5 million. But umbuzo uthi ibikuphi yonke le misebenzi uma abantu sebethathwa manje kuthiwa abalethwe abalethwe ko-Labour, abalethwe ko-tourism. Ebikuphi biqashephi le misebenzi ethi namhlanje abantu sebengakwazi ukuthi baqhubeke bazothola imisebenzi? Ibikuphi sonke lesikhathi? So we must be careful wema-MK, and sitshena abantu ukuthi ababe careful. Kumanje mhla ka-19 ngizwa kuthiwa kuplani ukuthi kwamashu estadium lapha not eZwelithini, Princess Magogo Stadium, kuthiwa kuzobe kugcwele i-ANC. Nakhona isazothembisa abantu, abanye sebehambile baya kwa-Labour bayobuza ngale misebenzi, batshenwa kwale bhuti ayikho le misebenzi ethenjiswa abantu manje njengoba sekuyiwo, ayikho imisebenzi ekhona. Noma ngabe kuthiwa uthi unomsebenzi manje awukho umsebenzi, hambani niye kwa-Labour, niye yonke kule ndawo abathi hambani niye kuyo before nihambe. Bengizothi-ke mina uma benibiza-ke manje kufanele nihambe nifike nibanikeze ama-CV, nibatshene ukuthi asizukuvotelana nani ningakasiqashi, ngoba vele bayazi ukuthi into engekho. So bafowethu, imbi lento eyenziwa i-ANC, it's a cheap politics emanipulate abantu ngendlela emangalisayo ukuthi kube ongathi khona into abangabazamela yona. Ayikho impilo engcono yophinde izanywe i-ANC. Nina abafowethu enisafuna ukuyivotela, ayikho impilo engcono yophinde izanywe i-ANC. And ngiyafuna ukugcizelela futhi kuwa ama-party agent ukuthi akafunde ukucheck-a ama-box before avulwe. Ababe khona abantu bethu kusavulwa ama-box ekuseni, babe khona. And okwesibili, ngiyafuna ukuthi abantu bethu bayi-check-e lento ethi la umkhuluma ngokhetho, kufuneka senze sure ukuthi uma kuyi-special vote thina ama-comrade MK aney'moto senze sure ukuthi sihamba no-IEC, asitedelane no-IEC, because u-IEC uma special vote beno-ANC ila be-specialize khona to manipulate into yama-elections. So ake sibe yingxenye yalaba bantu. La kungekho khona muntu khona, siyacela ukuthi abafowethu be-MK noma nicele ngisho obhuti benu abangeyona i-MK banidrive nayo u-IEC, nihambe nivota kuwo wonke
ama-special vote ngoba ila sifike sishayeke khona thi njengamanje nje bafuna ukusigingqela ngawo lamapasi asekhona noma ningawaphika we don't mind about that ngoba ukuphika vele into yethu sela vele into yethu so but thina into esifuna ukuyenza ukuthi akube khona i-fair game yika-X and u-X awube ingxenye yokuphila kwabantu base-South Africa bakwazi ukuthola umhlaba wabo back bakwazi nabo ukuthi balwele ilungelo labo so yilokho bese kusho thina njengamanje Sholozi uzophatha siyamdeliver ngoJune sobe simdeliver kwi-White House lapha e-Union Buildings so sonke sobe silapho sobe siphelele lapho mandla